Aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakajwe nuko uruganda Apple rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasohoye telefone ya iPhone 16 bahamya ko yakozwe mu mabuye y'agaciro iwabo. Apple yamuritse ku mugaragaro iPhone 16 tariki ya 9 Nzeri 2024 isobanura ko ari telefone ifite umwihariko w'ubwenge bw'ubukorano yise Apple Intelligence uzajya bworohereza uyikoresha. Ubwo uruganda rwateguzaga ko ruteganya kumurika iPhone 16, abanyekongo bibumbiye mu ihuriro Team Congo tariki ya 30 Kanama batangije ubukangurambaga bwarwamaganaga kuko ngo rukora telefoni rwifashishije amabuye y'agaciro yibwe iwabo. Mu butumwa buri ku rubuga rwa Instagram kuri uyu wa 13 Nzeri, iri huriro ryagize riti ibi bikoresho byakozwe hifashishijwe cobalt na coltan, amabuye y'agaciro acukurwa muri RDC mu buryo butari ubwa kimuntu kandi butemewe n'amategeko. Iri huriro ryasobanuye ko amabuye y'agaciro acukurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa RDC ariyo ntandaro y'intambara zatwaye ubuzima bw'abanyekongo barenga miliyoni 10 mu myaka hafi 30 ishize. Rwagaragaje ko agaciro akariko kose iyi telefone yaba ifite idashobora kugura ubuzima bw'abanyekongo. Iragira riti uko iPhone 16 yaba imeze kose ntabwo yaba ikiguzi cy'ubuzima bw'abantu. Muri Mata 2024 umunyamategeko William Bordeaux na Vincent Bringard bahagarariye leta ya RDC bandikiye amashami ya Apple muri Amerika n'Ubufaransa basaba ibisobanuro kuri aya mabuye, baruteguza ko nerutabasubiza bazitabaza inkiko. Apple ubwo yabazwaga kuri iyi nyandiko y'abanyamategeko ba leta ya RDC yatanze raporo yayo y'umwaka wa 2023 igaragaza ko nta kimenyetso cyerekana ko amabuye y'agaciro ikoresha afasha imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu cyangwa ibihugu bituranye nacyo. Nk'uko Apple yabitangaje, telefone za iPhone 16 zizatangira kujya ku isoko tariki ya 20 Nzeri 2024. Abanyekongo bagaragaza ko ubukangurambaga bwabo bushobora gutuma abateganya kuzigura bisubira. Tuve kuri iyo nkuru mubwire ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaburiye umuryango wo gutabarana wa OTAN ko nuherahira ukemerera Ukraine gukoresha misile ziterwa ku ntera ndende zikagera hagati mu Burusiya, intambara iri buhindura isura yerekera ku bihugu by'Uburayi na Amerika. Putin abitangaje nyuma y'uko ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo CNN bivuze ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arimo gushyirwaho igitutu kugira ngo akureho imbogamizi zose zibuza Ukraine gukoresha intwaro zirasa imbere mu Burusiya. Umunyamakuru yabajije Putin icyakorwa mu gihe byaba bimaze kwemezwa ko Ukraine igiye kurasa imbere mu Burusiya cyangwa bikiri mu nzira zo kwemerwa, maze Putin avuga ko intambara yahita ihindura isura kuko ngo yaba itakirimo kurwanwa na Ukraine ubwayo. Putin avuga ko gukoresha intwaro zidahusha ku ntego zirasa ku ntera ndende kandi zakorewe mu bihugu by'Uburayi na Amerika ari andi mateka y'intambara idahuye n'iyo amaze igihe arwana na Ukraine. Ati n'abahanga barabyemeza ko igisirikare cya Ukraine kidafite ubushobozi bwo kurasa misile zigera kure hifashishijwe ubuhanga bugezweho kandi budahusha intego. Ibyo bishoboka gusa iyo hakoreshejwe amakuru bahabwa na satellite, kandi ubwo bushobozi ntabwo Ukraine ifite, ahubwo yabuhabwa n'uburengerazuba bw'isi, Amerika n'Uburayi. Ikindi Putin avuga kandi ko ngo gikomeye nuko abahanga bashobora kurasa mu Burusiya imbere hakoreshejwe amakuru y'ibyogajuru. Abo ngabo Ukraine ntabifite, ahubwo ngo cyaba ari icyemezo cyo kwinjira kwa Amerika n'Uburayi mu ntambara mu buryo bweruye. Putin ati niba rero ari cyo cyemezo cyafashwe, ubwo intambara yabihinduye isura, bivuze ko ari OTAN yabirimo kurwana n'Uburusiya. Urubuga rwa X rw'umuryango BRICS uhanganye na OTAN ruvuga ko mu gihe izo misile zigera ku ntera ndende mu gihe zaba zirashwe mu Burusiya, igihugu cy'Ubushinwa kiri ku ruhande rw'Uburusiya nacyo ngo cyahita cyinjira muri iyi ntambara kandi ngo yabihindutse isi yose.